سلاف تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم و به وین و چهیم دست به بولتانا خواه بکن. هفپیمانی نافدارتی به سروکاتیا امریکا داخوانیک درباره پفچون و روبروبونات نافبار هزین وان و چکدارن بناوی بروانیان اجتماعی و عالیگرین رژیم سوریه ده لگونده که باشور روشالات باجار قامشلو درخست نافاروکا داخوانیا هفپیمانی نافدارتی دوی راپورته ده. هفپیمانیا ناودولتی به سروکاتی امریکا داخویانیک درباره شاروپفچون و روبروبونا ناوبرا هیزن وان و چکدارن بناوی بروانیا سیویل و علیگرین رژیم سوریه ده لگونده باشور روشالات قامشلو درخست. ده داخویانی که ده کجالی بردف که لشکری بناوی هفپیمانیا ناودولتی عقید مایلز کاکینز درکت. تیده گوت که هیزن وان ده دما انجامدان دوریه که لنیزی باجار قامشلو روبروبونا خاله که پیشکنینی کجالی چکدارنا سر به رژیم سوریه و هاتیه داگیر کرن کریه. کاگین سربار کر که دوری هفپیمانی ناودولتی پشتی زنجیرک هشیاری و هولن کم کرنا آستا ناکوکیان راسری گولیان بچکن سویک جالی کسنا ناسکری و هات و تکس کر که برسی واحیزن امریکی لسر چکن او ارمانج کرن ده چارچوه براوانی دبر خود هاتیه و سربار کر که او شر و ناکوکی هاتیه چارا سر کرن و هیزنوان و گریان بارگهن خواه و نهالی کلین درباره بویری تک کرن. روژا چارشم صبح دما که دوریه که هفپیمانی نافدولتی دخصدریا گوند خربت عمایی لباشور روشالات قامشلو و بربریا نافدولتی که قامشلو تلتمر و تلکوچر و حسکی به هف گریده ده بچه جگدارن بناوی بروانیا سیویلین سر به رژیم سوری و آلیگری وی جخلکن همان گوندی ایریشی کاروان هفپیمانی نافدولتی بچک و کوران کرن. ده انجام ده هیزن هفپیمان جی برسوا واندان و چکدارکی جه همان گوندی بناوی فیصل خالد البری هاتا کشتن و یکی دن بریندار کد. او بالا فرن هفپیمانی نافدولتی به 3 موشکان و گوند بمبا باران کر. هفدمه و یکی خلکن گوند دوریا هفپیمانی دور پیچ کربو و هیزندن ی رژیمی جی جفو جی ترتبو فلکیا زوری جی لجه بویری کومبون. سرباری آمدبونا هیزکا روسی و پشتی دانوستاندنان دوریا هفپیمانی نافدولتی جگوند درکد. بو یکم جار هزین سوریا دموکراتیک لی دورکه دبن کنترل خود ریگری لی درباسپونا چکدارین رژیم اسد کرن. جدن خوجه راگاندن که هزین سوریا دموکراتیک لی باجار رقای ریگری لی درباسپونا 2 اتومبیل لشکری رژیم اسد جبو ناوا باجار رقای کرن. هروها جدن خوجه دانزانین که هر 2 اتومبیل لشکری رژیم اسد جبو باجار عین عیسی تفگر جبو باجار رقای کربون و جعلی هزین قصده و ریگری لوان هاتا کرن. دروژه که وکه ایرو ده جسبادا سالا 2012 ده خباتکار و سرکرده کرد شهید نصرالدین برهک جالی دجمنین دوزا کردی و ریبازا برزانی نمر و هات ارمانج کرن و بتوندی بریندار بو اجبر برینین خواه پشتیوه به هفته که چوبر دلوانیا خوده و شهید بو. سلاح ت حليناكي سلاح هر نخوشية زي تركي هر الإشاية زي تركي هم جيبت بيجا يعني تر هر دمجي قوم هون هفدوروني أو راستا بفان باهواریان بکروان گوتنا راستیه تفلی شورشا سوریه بو تاکو هاتا ترور کرن. باکروان نصرالدین برهک باوی علا لگونده گوریدنا یه سر به دورا آلیان و لروجاوای کردستان سال 1960 جدایک بویه. خوندنا خواه سرطایی لگونده خواه کر. بشترا خوندنا خواه قوناغ آمدهی لباجارو که چلاغا بداوی آنی. داکو بری خواه بدا پارزگاه حسکه قوناغا ناوندی لدبستانا پیش سازی بداوی بینه. پشترا باورنامه پیمانگاه پیشسازی بش الکتریکی لدیرا زوری به دستفعانی. باکروان نصرالدین برهک یه دستپیکا جوانیا خواه تفلی رفین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو جبر باورین وی به هیز و رامان و پشتوانیا جوانان کار دری خستنین خوندکاران ده لچلاغا حسکی و دیرا زوریت کر. سانکی مضحی بود بر قضیه خودت بر ملت خودت بر هوالی خودت براتشی. هوالی وی لجمعية سرحتشتم قال كي دفاع حزب أخو ونهج أخو باوري خذكر وقناعات خذكر والتجاري شاش نشو شقاس مطباتي هاتم في شابي حزبين صديم برنكرتم خدي موقف وتد وجهد قال شهيد نصر الدين برهك بابي علاء
خۆرتەکی کورتپەروەر ژمارباتەکە وڵات پارێز هەمی جۆشێ خوا هەمی ژیانێ خوا خەباتەکە بێ ڕەوەستاندن بەردەوامیان خەباتێ سەر هەمی ئاستا چ دا ئاستێ ڕێخستنیدا جهەکیوی تایبەت ناوڕێخستنێن پارتی هەبوو درسۆزێ گەلێک هەواڵی خۆ بوو یعنی کاری بوو هەواڵە هەمیا وەک هەڤلوا بنەڕێ وڵوال هەڤڕاگرە هەروەسەد ناو جڤاتە کوردی دەژی جهەکیوی تایبەت پەیوەندیان باش ناوێناوی و ماقولێت دەڤەرێدا هەبوو کە گەلک سڵح و ئاریشەین گوت جڤاتە کوردی و ناکۆکیە گوت چێت بوو دائیمەن تێدا ئامادە بوو حاضر بوو چارەسەرژی دکردن تم پرۆگرامێکیویش بوو چارەسەرکردنا ئاریشەی دەڤەرێ هەبوو ناو هەواڵە ڕەحسەڤک بوو هەمی کاری ڕادبوو خۆش کار نەدا ئەلیکی کار چ زەحمەتیاوێ بە چ دوور بە چ نێزیک بە کوودرێ بە ڕحێویش خەباتێرە دائیمەن ئامادە بوو هەر شێوازێ خەباتێ شێوازێکی چالاکی هشمەندی ڕحەکی دلسۆز نیشتیمان پەروەر سەروێ ڕێبازە پیرۆز ڕێبازە بارزانیە نەمر پاکروان نصرالدین برهک جه کنگره پنجان تا کنگره دهان باشداری ده کنگرین پدکسی ده کریه وج آلیه حوالین ریبازا خواه پارتیا خواه و هاتیه هلبجارتن بکارو خباتا خواه و باورین حوالین وی جیره پله پله دناو رفین پارتیا خواه ده بسرکت تاکو ده کنگره شهید کمال احمد درویش ده سال 1998 ده اندامتیا کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بدست آنی پشتره جبو اندامتیا پولیت بروا پارتیا خواه هاتل بجارتن و اوانا دخوازن بس کرد بسکنن اب خوینا شهیده ای ریت که نوش مرا بکریا بوی ما به کرد سوری صدام حسین دیکتاتوری باشی لکتادا بیماریا بسده هزارا کشن بلا بدا بازاره کنده ویران کرد صدام حسین چو کردستان که بود آلا کردی ها کردن باوی علا ده دستپیکا شورشا سوریه ده تبلی رفین شورشی بو ده پیشیا خو پیشاندانه لدیجی رژیم اسد لنافچین کردستان سوریه ده دمشی و جه خود گرد دا خوازار و خاندنا رژیم اسد کر برهک جکسین خودان رولو پیگه بو ده پارتی دو دناوا ریزن تفگرا رزگاری خوازا کردستان سوریه ده رولاوی دیارو برچاف هبو ده خون و خیالاوی ده به دست و آنینا مافین گلی کرد لکردستان سوریه لسر ریبازا بارزانی نمر هبو لوما تم و تم جه آرمانجا رژیم اسد بو دو بردوامیا خباتا خوده گلک جاران راستی گفند رژیمت هات ده سال 2004 ده پشتی راپارینا روژاوای کردستانی رژیم او گرد پشترا سال 2009 جی جارک دنج آلی رژیم اسد و هات گرتن و زندان کرن لی بیرو باوری و اراده وید هر جارک کود هاتا گرتن ده بهسترد بو جکریارن رژیم و شهید رشدما لسر خباتو بیرو باورین خواه شهید برهک دروژا 13 سباتا 2012 هنده دماکو کارکی پارتی راد بو لسر دست هن چکدار نناس ین دفنخوماندی لسر یا گنده گنجو هات ارمانج کرن دجواری بریندار بو جنه خوشخانه نور یا باجار قامشلوره هات و گوستن پشتره برف حلبه و هات و گوستن جنه خوشخانه مارتینی نشتر گریه که بلز جیره هات کرن لیجبر گرانیا بریننوی دروژا 22 سباتا همان سالی ده شهید گوتنا راستیه تفلی رفین شهیدین ریا آزادیه و کردو کردستانی بو جی وکه که شهید دخوازم اوا کو واکسی تیروریست کو بویشیوی ور باویم کرن دخوازم اوا گو افکس ورنه گرتن ورنه محکمه کرن ترم پاک یه پاکروان باوی علا لزیدیوی گنده کفریدانا ببشداریه که جماوریا برفره جی خلکن دوره و همو پیک هاتیان اندام و کادر و سرکرده و آلیگرن انجمن اجتماعی کردی لسوریه بخاکات سپارتن ایدی هر سال پرورن کردایتی و دوزا کردی سردانا گورا پاکروان باوی علا سنبلا آزادی و خبات و گوتنا راستیه دکن بوگلان گورناوی دخملینن شهید خواه شهید کرد و کردستانی جاردی ببیرو ساغدکن وکو زار توایا کردن رسن خودی باوری لکردستان سوریه ببیجه ام قد تجبیر ناکن پاکروانی لهنگ بله تماشاوان هیجان هاجی از برای خوب میوانی خواه برز نافع بیرو
اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا دم باش برێز نافع پشتی 8 ساڵان ji terorkirina serkirde şehîd Nesreddîn Birhik re dosaya şehîd gêştiye çi qonaxê û astê? دەستپێکی حەزار سلاف لە گیانی پارتیە شەهیدێ کوردستان و تایبەتی شەهیدێ کوردەواریە نەسرەدین برهێک بابێ عەلا ڕاستی تیرۆرکردناوی شەهیدبووناوی دەدەمەکێ دەهات پێویستیەک gelekî mezin kesayetiya mehbû li tevaya deber û tenanît li berên Kurdistana Sûriye. Şehîd Nesreddîn mirovekî xudan karizmayeke taybet bû, hejêkerê rêbaza pîroza partî û berzanî bû. Roleke taybet hebû li ser astê tevaya deverê tenanît li Kurdistana Sûriye. Hekî giring di nav tevgera siyasî hemî pêk hatên deverê jê hez dikirin û dixweşî û nexweşiyê wan de beşdar bû çareserî ji erû piştgirêkê wan de dît. Her wisa partiya xwe de jî xudan rol bû. Bi mêranî biryarên partiya xwe dişopandin. Tenê merem û mebest wî ew bû cîbcîkirina mafê miletê hundirê Kurdistana Sûriye de wekû miletekî xudan dirok û li ser xelka xwe dicê. Ji ber vê çendê û diraj diyar bû û kete ber sihirka pîlanên nexêrxwazan de destê kere jê Baas û Esedê li deverê û gelek calan ji berî ku wê tîrorkirin jî seba helwestên xwe rastî zîndana hatiye yan. Destpêka şîrbeşa Sûriyê de giringî rolawî diyar bû. Belê. Wekû lêvegerek siyasî hat destnîşankirin seberî tevgera siyasî bi giştî li deverê yan. Di xwe pêşandana de amade bû. Helwîstan we diyar bû sebera şoreşa Sûriyê û diyar dikir di hemî mijaran de nabe şoreşa Sûriyê bi çekan werê çareserkirin. Dibê ho li ser daxwazên vaxwe pêşandera rawestê mafê hatên Sûriyê bi giştî bikin we bi rengekî aştiyana guftugûkirin li ser masê ne bi rengekî çekan. Ji ber vê rolawiya giring bi rastî wekû ku me got rastî gelek pîlana hat û di dawiyê de destekên rejimê li deverê karî bûn wî bixne bi pîlaneke hunandî jiyana wî bîdawî kirin mixabin di wê demê de bi rastî giravbûnek seberet deverê hemî hebû ye. Lê em bêman dibêjin ew kesên ku tîror kirin bavê ala her ew bûn ew kesê ku şûra xwestin armanc û mebest û rêbazek û bavê ala şopan hundirê partiya xwe de û tevgera siyasî wan Cumhuriyeta Niştimaniya Kurdî de xwestin ne tenê kesayetiyek ku bavê ala jiyana wî dawî bêxin. Xwestin evî projê netewî Kurdî ku bavê ala li ser xebat dikir rawestîn. Ji ber vê çendê medî piştî şehîdkirina wî jî ew proje mixabin berdewam kir. Yani bi ew kesên ew rêbaz dişopandin rastî zîndana hatin hatin nepîkirin hatin rabandin heta vê gavê jî bêserûşûnin koçdar çêbûn deverên Kurdistana Sûriye li gelek ciha lê hewdanek gelek mezin kin evan kesê henekê ku ew ê projeyê rawestîn li deverê û heta astekî mixabin karîne merema xwe bicîbên yani û ew karîn ku kirî jî yani ji dema ku şehîdkirina bavê ala û berî wê jî heta vê gavê mixabin hemû kete berjewendiyên dagîrkerê Kurdistanê de û tiştê ku hatî serê Kurdistana Sûriye mixabin rejîma Baas di 5 salê dawî de nikarî bû vê projeyê heta dawî bibe serî. Belê. Birêz Nafî tawanbaran dixwazin çi peyamê bigihînin? Diyar bû wekû min goteke yani kesayetiyek wekû bavê ala helwîsta wî diyar bû derbarî merem û mebesta wî nakê cîbcîkirina mafê miletê Kurd û dê Kurdistana Sûriye de rolek xweya giring li sereserê tevgera siyasî hebû û di hundirê partiya xwe de jî hebû. Ji ber ku eva pîlankere evan tîrorkere dixwestin evî projeyê rastî tiştên nebaş bînin an ku sikrajê bênin an ku astangiya jê re kirin li wa kesa geriyan ew kesên xwedarbandor ji ber vê yekê serê qaîmê de bû di gorî baweriyê me bavê ala wekû kesayetiyek bi mêranî helwîsta xwe dişopan û pişûn were jî derbarî partiya me bixwe jî ew proje berdewam kir ji ber vê çend medî ku demeke Kurd
يكسر كردين بارتيا ما حتنا نفيكرن وحتنا اختطافكن وكمؤسسة بهذا دورسن يعني حتى بقى بيجيكو جارة سوريا ندي على يعني باشا برز نافع يعني توانبارين راستاقينا توانبارين ام بيجن حقيقي حطنها هاتنا اشكرا كرن راستي خوازن بديار بكن يعني او كسين كو لديجي بروجي نتوي كردي دندري كرسانا سويدا ساكنن او كسين كو ما فين داقي كرين كردستان جي بجي دكن او كسين كو بري هذا شاد داوي بحدو صارت هاوي داوي او كو غورنا ديموغرافي دبر چه او کسی کو آری کاربون کو دبر کردستان سوریه غورتن ديموغرافي شارتيرو بده هزار کسی ما در بدر ببن او کسی کو مجادر چه کن لعاموده لعفرینه لقامش لو دبر ديتر هر او کسی کو مشعل تنو تيرور كرن او کسی کو بهزاد دورسن راباندن او کسی کو سرکردین پارتیا دموکراتی کردستان و انجمن مجتمعی کردی سر گونترو نفی کن هر او کسی کو بابي على تيرور كرنو هشتن شهيد بخير بله برز نافع فيدي وكو دسالتدار شما حطنها لكولين وكولين لبرسين بفرمي ونكريه درباره دوسايا شهيد نصر الدين برهك ده نكاد فاكجي براستين نكاد فاك يعني انا هاتو بدا خازجيب كي يقولي درس بشخرين وين داوي درو او وبيجي بويش اخي ندس الضرب وحمود زان يعني استلام تسليم جيبو الدبر ده اوان حتى فيك بيجي صلاة دستك شرش السودي ده بسيشار مها حتى بسعة تجي او تبايا دبري بن كنترولات ومسيطرة للسر يعني او كدياري يمكن دبن بتمامي دبن دستي وان دبن جابدريا دبن بربر بسياري ثيواده يعني بله برز نافع لسر استا بارتي لسر استا بدكسي ام بيجن بارتيا دموكرات كردستان سوريا چه دوسایا نصر الدین برهک را کریه داکو توانبار ورن اشکره کرن و خویا کرن براسيات بيجن بلكي نقلك ولو يعني زحمته ملاطمة تبعيد زاني او كسنكو بفكاري تيروري رابون كينا يعني بركو برياكو وري شهيد كرن بابي على چنده جرى راسي زندان هاش رژیم بعث سوری بج علی کی بوج علی دی و اب کسین کو او تیرور کرد محاوله کردن بریانگی یعنی سال 2007 و 2007 و 2008 سبا هلوستی وینا که حولدان کن به بپیلانا بکشین يعني وجارك البيئة محماش يعني درميلان ده محاولة هناك كرين يعني فاجبر بيك ديارة براستي اما ام دزانن كي بابي على تيرور كريا كي دستك رژیم الدبري كي بيلاني كو رژیم دخازل دبري دشو بيني ام دزانن اگر ام ناخازن ايرو روش بناب اكثر ودسنيشان بكن دت بشروج جدا ممكنه وان قبول كن او كسين كو بذكر هناك رابن بهنا دادكه وجزاي حب يعني باشا برز نافع وقت تجي بحث كري قالك توان جدس بيكا 2011 فحطروا جوا كايرو قالك توان ام بيجن جالي بيدي بشويك الزندي وبشويك النزندي هاتنا انجام دان تشل عفريني با تشل كوباني با تشل قامشلو با هاتنا انجامنا جالي بيدي و ما في وان مالبطان وان سركردايان ويتشوا ورا باراستن وما في وان ويتشوا جوان ورا فقراندن براستي بلا هلوستا ديار بده درباري بيا كان ايرو روش يعني دم قالك هستياره بيستا بيكريزيا هلوستا كردي هذه درباري ما في نلاتي كردن دريكو سنه يكون غيدا يعني اف خالن كما دكين هبدوشنا يا باشا ميرو سرواناك بسكين اف خالن دي تلكو مشابدو جداتن ديغو من دروجه كده دبيهش كربه بن يعني اف كسينكو يعني تعداري خاري جعفريني حتاني ديريكي ديغو من او كديارين و بيلانا وان خابا وان مؤامرات اللي صار وان مال باتا او كسيكو شهيد في الان كسيكو حتى بيجابي بجابل ديغو من او كما قلت من هرم بلداد ود مرحله انتقاليه دانكو عداله انتقاليه شيء به ام حافظاني بكن يعني وما بدنا بردك ام وكم قلت يعني اذا مدى هاجر ام هلوستن هالو ديار بكل
مرحله گله حساسه پیوستی به کریزیه هيا يعني دولتين خدي بريار ايرو كريزات سوري دا جمت خوازن انه كريزي هبه بس ابنا ناي واتيك وبتشا واي ام شعب بقرن جبان كياريك با هر حفصه لداوي درباري سركردين ما ومنظمه هندري كردستان سوري دبوي بله گلک سپاس برز نافع بیرو اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس بو بشتر بوناته در جمع بویارک هاتوچونی ده لحریم کوبانه روژاوای کردستان ستونک جستونین پدکسه چو بردلوانی خوده و کوچا خویا داوی کرد. بویر لسه گوشه گنده حلنجه کوبانه چه بو اتومبیلا خباتکار محمد علی کالو اتومبیلا که یپگه راستی هفدو هاتن ده انجام ده کالو جیانا خوش دستا. پاريزر محمود كالو كوري خبطكار محمد علي كالو جا آركير راغهاند كو او كسكي تومدبار ناكن ليش برچونا اوتومبيلين يپگه بشوائك بلز بدهان بويارن وها لكوباني هاتن توماركرن و سيفيل بونا قرباني نافبوري دازانين كو دوه سينورك ورا داين و تاوانبار ورن دادگاه کرن جبر كو يبكي خواه لسر ياساي را دبينه خبطكار كالو جدايك بوه نافچه شيران يكوبانيه سال 1939 جه بچوکانیا خو و تفلی پارتی بویه. نهاجی از برای خو بدم پاريزر و مافناس محمود کالو کو بخوا کوره خباتکار محمد علی کالویا دنباش برز محمود بویر چاوا هاتا رودان هرگولی چنه دنباش سپاس جوا و آرکیرا سپاس کم و گلک سپاس کم که ونجی ده غمگینه مرا بشتار دبن و وقت دبن خباتکارن پارتی جبیر ناکن ایکو ده زاروکتی خدا و حانی هیرو بردوان کری بویر چه بویر ده سبیل در دور ساعت 11 باوی من جباجار کوبانه ده چه گنده شیران گنده ما بری گنده ما گنده که جرد بیجن حالین جیل لوه در که ماکینا که یپا که کسین هانا کلی بویر چه بوی به تلفون بمردن کرن گوتن آجوتن اوه عشقانية وسرعتها وين نكيم بري 10 كيلومتر بساعتها كده هبو تفي او شوني كلي بوير بوي شونا كا شنو هاتن كده برا دنقابه دغوندا مازنده نيزكا باجيره يعني جي قد حمل لاكي كنت حطاني 6 كيلومتر جي بساعتها كده باجوي لمخابن او ماكينه د اجوتن بسرعتها 10 كيلومتر بساعتها كده دهاتيه وهات اللي خصتن الماكينة باغي من وباغي من وشني رحمتي بو وجانا خوش دستا مخابن اي بوي اغا بله بريز محمود هون كسكي يانجي آلية كي امبيجن طيبت تومت باردكن كو اف بوير تشيكريا يانجي بمبسته مقصد جهايا ام بزلالي كسي تهمة باران ناكن ام مثلا ام نابجن قصده ام نابجن عمد ده ام نابجن في قوتني ام جيناكن ام دوي قضاكا لي بس قوتنا كميدن هي جبر او بويرين كوتشيت بن ترافيكا ماكينين يبكي او وابو دمكي يعني د زمان 4-5 مهاندا بدهان روشن واتشي بنا وبدهان عالم دست جيانا خوش دست داييه مخابن اف کسانا به وی رنگی جبر نین دادگاه کرن و دانا کرن محکمه برنگی کی نه مسئول به وی مسئله را دادن دستینن وقت خود بینن دجور قانون رانا جبر حیانا چه قاسه بویرین وانی چه بویا قد کسک نهاتی محکمه کرن قد کسکی جزا نخوریه جبر وی او کسانا خود بینن دجور قانون را برنگی زلالی ام کسی بقصد تهمت ناکن بله لا ام دبيجن دبي فا تشيروكا دبي تشارسريك جيرا بيدين يعني كون يبكينا كون كينا يعني وفا كسي ونبيلي ذكن افجي انسانا خدي خوهنا ومالي خوهنا ترى تشتشتي هاني ضروري هاي تشتشتي جرينجي هاي كنت سرعتها 10 كيلومتر بالساعة كده باجوي اللي تجيكي كنت نكاني 6 كيلومتر تباجوي
چه هي جنگ هبو حرب هبو چه هي حتاني كنت بيرنجي ونباجون وبيل عالم كانوا عالم بمره ورفيان يعني مخابن حتاني في تيكري انا لحظه ابتر الدنگ دكم بله يعني هي سنساغيا ماجي نكرنا رفيان ام قد نزان كينجي تاني دبيجن والله هر برسا من او بو متخواز في برسي اشتا بكم اف اخافتن وگهاند سرکردن یپگی کو ام بیجن آجوکار ام دامن وان بلز دچن و قربانی و جسویران دکفن اف اخافتن وگهاند سرکردن یپگی و از لسر تلفزیون و لسر آرکه بدنگ کی زلال دبیجم ام کسی کی تهمه باران ناکن ام دبیجم قضایه لی ام دبیجن و کسین خواه خباتکارن و ایج ماکینان داجون چکدارن و هاجی بکن برا وی کاری نکن يعني va كسين سيفيل كدارن ترافيك دارن va نا تجربة يكيا بلكي يعني ايه استوانم نها بجمرم استوانم نه دهم بجمرم بفي رنگي چونه دم نزك دار دسته چارمه و حانيري رو لباجار كوباني از بدنگ كي زلال دي بيجم از باورم غيري مجي دي بيجن برا چرا سيريكي جوه مسألة را ببينن و كسانات داخل محكمة حسابك جوانا را بكن بحيث حدك جوانا را بيدين براستی به وی رنگی برنگی کی وقت بجن یعنی تبجیان عالم تکنه خپید کی او توانا دناخی محکمه برنگی کی نی مسئول توانا دی دستینی مخابن او نتیجات دانین یعنی هم بشه از نه دیسا دوبارت کن بدنگی کی زلال از دریا ورا از دخوازم کسین پرپرسیارن و کسانا برا و خورتن خواه و گنجی خواه برا حد کی جوانا را دینن جبر ایدی براستی چیروک جحد درکت نه یک و نه دو بو بدهان قضای وانی به رنگی دبن چه خورد چون از خورد اگه ناس کم نه پشتی ویش کستی لعرده یعنی 16-17 سالی نه و لعرده اوجی ماکینه یه پکه پیلی کریه یعنی دوی تو زلالی یک جی یه پکه در نکت برز محمود نه قد تو زلالی در نکتی مخابن تنه بلکی چونک کونه تعزیه گوتن سر وساق به ای ما حتى ني في تيكي يعني في كليل كي نهار في دقيقة ابتدى دنگ دكم هي كاسك ناتي كي ترى ورنجي از نظانم 24 ساعات سر بوير در بسون حتى ناقد كسناتي يجي مخابن كي ورنجي از نظانم لا مخابن بفيرنجي برنجي يعني قد مسؤول بعالم ردن دسينن برحي عالم را وبكسين سيفيل را يعني بابا من عمري وحش تي صال بو نايكو قضايا ترافيكي بكي انسانكي هيدي داجوت ماكينه خا يعني جهندري جيب ويري بمرة دنگ بويه قوتي آجوتنا وان نكيم تري دسد كيلومتر دساعتا كده براسي تشتكي مخابنية يعني از چه ببینید؟ بله برز محمود ام بیوینه کو پیامتا بگینه سرکردن یا پگه ام دخوازن تهنه که بحثا رولا باوی خواه دناوا پارتی دا بکی رول و خباتا وی دناوا پارتی دا چه بو؟ سپاس ورا گلک سپاس کو کسنا وقت میدیای خبرکارین خوشبیر لاکه بابه من ده سال 1966 دا تبلی پارتی بویه بله و حتانی ریا کجیان خوش دست خدایی به پارتی دا بردوام کریه ام 11 زاروکین وی 6 لا و 5 قیز ام به توایی دریا ویره ام بون پارتی مدریا ویره براستی ولد پارزیا خواه ناس کرد مدریا ویره برزانیت ناس کرد و مریضا برزانی ناس کرد و مدریا ویره بردوام کرد بابه ما پر تعبو ایمگی خود برمده هبو امگی خواندن دان مگی خواندن خواب سری کرن انسانه کی جه وقت بین جه محیط خوش کلک خوش جیران خواه عالم پر جه رازی بو انسانه کی براستی پارتی تی دکر وقت پارتی یعنی وقت ریزا و نهج برزانیت بجیان خواه چه شخصی دا و چه جیران خواه و چه زار خواه و چه غیر خواه بویر که پیک داهنید هات بابا ما برنگی بو شش سیان ده حین ریهرو د پارتی ده در باس کر حتانی کوریا جیان خوش دست خدا باشه برز محمود مراسم بخاک سپارتن چاوا برای و چون مراسم شیناوی چاوا برای و دچن مخابن وقت وزارن هر یک کشبر بویه بدرک کتی یعنی ناج مالباتا من ام 4 دولتان یعنی از لکل المانیا چیتکم تعزیه براكي من لهولير الكردستان تشتكي برانا من المغرب لموروكو الويدر كي تشتكن وبسمامي منو براي من
براكي مني دن بسمامي من الدن او ناجي لكوباني تشيتكن كون وي فاقرتنا جيراني خو ناس دوستي خواتن نازوان را دقرن فاتحة لسرحي ويدخونن بفيرنجي دتشا وساعتها جيا خشبك عالمتي وتعزيه وان دكن ازبوارا يعني دقه بدقه از دنگ دكم بفيرنجي المخابن يعني وقت هستونك جهستونا مالا ما يعني شو مخابن هستونا مالا ما بو بافي ما هستونا مالا ما بو اوجي بفيرنجي شو وبدستي شي بدستي يعني انسان وقت بين بالمز إنه مسؤول تبي نقصته لبس وقتي كنت تجيانا عالمي تقدروا حرمته تجيانا عالمي رنكي تبرنجي كي جرانقان تدبي قصد جي يعني جبرت استهتار دبي بجيانا عالمي يعني مسؤولياتها تتيدا هي على بكيماني يعني بله بفيرنجي مخابن اميتش ببيجن بلا سری وساق به برز محمود کالو پارێزار و مافناس gelek spas ji bo beşdarbûna te. شفا بوری شپیلکه بفربارین تواهیا باجارین روژاوای کردستانی گرد و تواهیا باجارین کردستانی برنگ سپی هاتن خبلاندن جعفرین قامشلو گرکه لگه تاب دیرکه. پشتی ایریشا چکدارن رژیم اسد سر خالن ترکیه ین چاودری لادلبه ایدی روش آلوز بویا و روش بروش او گرجی و آلوزی نافبارا وان ده زیدتر دبه داخویانین جدا جدا جالین ترکیه و رژیم اسد و روسیه لالی که دن و دردکوین. پشتی آرمانجکرنا هیزن رژیم اسد جی خالن ترکیه چاودریه لادلبه ایدی آلوزی و گرجی روش بروش نافبارا ترکیه و رژیم اسد ده زیدتر دبن. گف جهردو آلیان و تینا خوارم به تایبتی جالی ترکیه و روزانه داخویانین جدا جدا چه جالی حکومت ترکیه به یان جالی روسیه و بدر دکوین. دو پشتی که رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه پینگاو و پلان ترکیه نود ادلبه ده اشکره کرن گلگوری که اردوغان راگهاندیه او پلان تایبتن به برسفدان ایریشن رژیم اسد بو سر باجار ادلبه. یکسر وزارت دربیا رژیم اسد داخویانی بلاف کرد و تیده داخویانین اردوغان به پوچ و والا بناف کرد. روسیا جی جالی خواراگهاند که ولات ترکیه جه آلوسکرنا روشا باجار ادلب الباکور سوریه برپرسیاره و او پابندی به رکفتنا سوچی نبویه. ارلی سر آلوزی روشا ادلب و آخافتنین سروکمار ترکیه دیمیتری بیسکوف بردفک کرملین روسی راگهاند درباره رکفتنا سوچی ترکیه سوز دابو که خصنین تروریستین که بگرانی خوال ادلب بجی کرنه بباندور بکه. جبو شر ادلب و برسفدان ایریشن رژیم اسد دوهل بروکسلی لبرگاه ناتو خلوصی هکار وزیر بروانیا ترکیه داخواز آلیکاری و پشتوانی گزیدتر جه امریکا و ناتوی کرد. جالی خوفجی راوشکاری اولهیان تویا امریکا روبرت اوپراین گوته ولات امریکا بتو آوای کی بجداری دشار ادلبه دناکه به تایبتی پشتی خرابون روشا ادلبه و درستبون ناکوکیان برا ترکیه و رژیم اسد ده. اروها امیدار گشتی ناتوی جینس ستولتنبرگ پشتوانی خواه با ولات ترکیه نشان داو گوت نجبو روشا ادلبه ناتو پشتوانی ترکیه که لجبر کو ترکیه اندامد ناتو ده او پشتوانیا وید که به تایبتی دواری بروانیا اسمانی و تورا سوریه مافی مروفان به بلگه کشتنا زیدتری 200 ولاتین سیویل جبر ایریشن رژیم اسد روسیا لهر دو با پارێزگehên ادلب و حلب اشکره کریه. در راپورتک خود تورا سوریه مافی مروفان راگهاند
ku di heyama mehekê de li her du bajarên Idlib û Helebê 239 sivîl ji aliyê rejima Esed û Rûsyê ve hatine kuştin. Wekû heman Tûrê dayexuya kirin ku ji wê hejmarê 73 kes li ser destê rejîmê hatine kuştin û ji aliyê Rûsyê ve 61 sivîl jiyana xwe ji dest dane. Almanya daxwaza rawestandina êrişên û êrîş û tundutujiyên li ser bajarê Idlibê kir. Di hevdîtinekê de li gel rojnameyeka Almanî, Heiko Maas, wezîrê derveyê Almanya daxwaz ji rejima Esed û Rûsya kir ku êrişên xwe li ser bajarê Idlibê rawestînin û daxwaz ji civaka navdewletî jî kir ku çareseriyeke bilez ji rewşa Idlibê re bibînin. Her wiha Maas serbar kir û got welatê wî tevahiya hewlên xwe dike ji bo rawestandina şer û tundutujiyê li bajarê Idlibê. Duh roja çarşemê James Jeffrey şandiyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê û Ibrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiyeyê li Komelgeha Serokatiyê li paytexta Tirkiyê civînek derbarê rewşa Sûriyê bi giştî û ya Idlibê bi taybetî gotûbêj kirin. Hûrguliyên wê civînê di vê raportê de. Piştî bi dawî hatina civîna şandehê navdewletiyê taybet bo Sûriyê bi berdevkê serokatiya Tirkiyê li Enqerê, serokatiya Tirkiyê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniya serokatiya Tirkiyê de hatiye ku duh li Komelgeha Serokatiyê li Enqera paytexta Tirkiye James Jeffrey şandehê navdewletiyê taybet bo Sûriye û Ibrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye civînek girtî ji bo gengeşekirina pirsa Idlibê encam dan ku ew civîn demijmêr û nîvekê dirêj kir. Serokatiya Tirkiye di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku di wê civînê de Jeffrey û Kalin bi hûrgulî rewşa Sûriye bi giştî û dawên pêşhatên rewşa Idlibê bi taybetî eroha karê Komîteya Distûra Sûriye yan û gotûbêj kirin. Derbarê rewşa Idlibê û dawîn pêşhateyên wê daxuyaniyê da diyar kirin ku her du aliyan armanckirina rejîma Esed ji xalên Tirkiyên çavderiyê li Idlibê bi tundî red kirin û dîtin û narînên xwe derbarê dîtina çareseriyekê ji rewşa Sûrê re bi hev guhertin. Ku ji alî xwe ve Kalin ji Jeffrey re tekez kir ku welatî wî rij de li ser parastina leşkerên xwe û sivîlan li Idlibê ew jî li gorî rêkeftinên wan bi Rûsyê re derbarê Idlibê. Rewşkarê ewlehiya Netewîya Amerîkî Robert O'Brien egera derbasbûna Amerîka ji aliyê leşkerî ji bo parêzgeha Idlibê dûr dibîne. Dûre. Rawişkarê Birpirsekî Amerîkî pilebilind bi rovajî gotinên Wezîrê Derveyê Amerîkî diaxive û dibêje, derbasbûna Amerîka ji aliyê leşkerî ve di şerê Idlibê de li bakurê Rojavayê Sûriyê dûr e. Rawişkarê ewlehiya Netewî ya Amerîkî Robert O'Brien egera derbasbûna Amerîka ji aliyê leşkerî bo parêzgeha Idlibê dûr dibîne. O'Brien di axeftina xwe de li korbendekê li Washingtonê paytexta Amerîka got ku welatî wî li ser pêwîstiya rawestandina genosayda ya di derheqê sivîlan de li Idlibê tê encam dan berdewam e. O'Brien serbar kir û got ku artêşa rejîma Sûrê li gel hevpeymanên wê hêzên Tirkiye bombabaran kirin û O'Brien wekû pirsyar axivî got ew benda wê yekê ne ku Amerîka bi rola polîsên navdewletî rabin û derbasî Idlibê bi benda ku êrişê li ser Tirkiye rawestînin. O'Brien peywendiya di navbera serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û hevşanê wî yê Rûsî Vladimir Putin bi necêgirî pesend kir. Rawişkarê Amerîkî got jî ku rola Esed û hevpeymanê wê yê Îranî li Sûriyê gelek xerab e. Her di vê derbarê de û berîdemekî bi rovajî wê yekê, Wezîrê Derveyê Amerîka tekez kir ku wîlayetên yekgirtî ji bo bersiva êrişa artêşa rejîma Sûriyê li ser hêzên Tirkiye li devera Idliba Sûriyê hemahengiyê dike. Di twîtekî de Mike Pompeo, Wezîrê Derveyê Amerîka roja sêşemê 11 Sibata 2020 şîna malbatên leşkerên Tirkiye ku di êrişa rejîma Sûrî de li Idlibê hatine kuştin kir û got divê êrişên berdewam ji aliyê rejîma Esed û Rûsyayê ve werin rawestandin. Ji alî xwe ve şirovekarên siyasî dibêjin ku êrişa welatiyên Xirbeteamo li ser hêzên Amerîkî li Rojhilatê Başûrê bajarê Qamişlo ku di encam da welatiyek hat kuştin û yekdin jî birîndar bû, ew yek hat piştî gotinên Wezîrê Derveyê Amerîkayê ku tê de piştevaniya Amerîka ji bo Tirkiye di şerê wê de li Idlibê li dijî rejîma Sûrî û hevpeymanê wê radikîne ji ber kopiraniya xelkê gundê Xirbeteamo Erebin û alîgirên rejîma Sûriyê ne.
بله تماشاوان هێژا bi vê awahiyê em giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.